Kgoro ya tsheko ya melato ya bosenyi bya dikgwebo e ahloletse kgolegong bahlankedi ba babedi ba peleng ba Ekurhuleni le beng ba dikgwebo malebana le boradia le go dira letseno ka tsela sego molaong lehono. Se akaretša diranta tša go feta dimilione tše masomepedi-tee go latela dinyakisiso tša lekala le ikgethilego la dinyakisiso mengwaga e mmalwa. Rakgwebo Velero David wa hloletswe kgolego mengwage masomepedi hlano ka bosenyi le boradia. Molaodi mogolo wa peleng wa lefapha la technology Singh le yena o swerwe mengwaga e masomepedi hlano ka molato wa bosenyi le boradia. Andrew Mpushomadi, molaodi wa peleng wa technology ka Ekurhuleni, wa hloletswe kgolego mengwaga e 10 ka go dira letseno ka tsela sego molaong. Mengwaga e 4 ya kahlolo e fegilwe. Go tšwetša taba ye pele re boledišana le mmoleledi wa lekala le le ikgethilego la dinyakisiso SIU Kaizer Kganyago. Ba ga Kganyago re a letamiša le go le amogela. Wo ke mošomo o mogolo le ka ipethago sehuba ka ona le o dirilego a le kgonne bjang. Re kgonne ka gore re berekišana ga botse le batho ba NPA. Batho ba tla gopola gore taba e diragetse ka 2008 rena re thomile go investigate ka 2010. 2012 ra kgona go tšea dilo ka moka tše e leng gore ba di šomišitše go reka dilo tše e ka ba di fatanaga jalo le jalo. O bile se ke karolo ya mafelelo ya gore jalo ba išiwe kgolegong ka lebaka la gore e bontšha gore batho ba swantse ba tsebe gore ntho nngwe le nngwe e dirang e na le ditlamorago tše e leng gore o swantse o di fitlhelele gomme re tloga re thabile kudu ge e diragetse jalo. Na ke magato afe ao le a tšerego go kgona go buša diranta tše tša go feta dimilione? Se re se dirileng ke gore re boledišane le ba asset forfeiture unit ba ileng ra iša taba e kgorong ya tsheko gomme ba rekile dikoloi tše di ka bang tše dintšhinyana mo kgwebong yona e beng ba ifile contract gomme yena ntate o ba re ke Mpushomadi le yena nanga e be rekile ditraka tše dintšintši ka tšhelete ya ka lekana dimilione tše 4 gomme ra kgona go tšea tšona le dintlo tša bona gore di bušetše re di rekiše ka moka tšeo di tšeere ke mmušo gore tšhelete ya gona e kgone go boela mmušong. O mongwe wa ba latofatšwa ba o be a šomela mmušo gomme ka molao ga se a swanela go dira selo sa mohuta o. Ba bangwe ga se ba bolela setswalle sa bona le borakgwebo. A taba e ra goreng? E ra gore batho ga ba bolele nnete. E fela batho ba swanetse ba tsebe gore o sa bolele nnete re ilo humana gore ga wa bolela nnete. Mo tabeng e monna o ga sing o be a nyetšwe ka lapeng la ga David le yena e leng wa meropa e ya fiwa kontraka gomme ge a seno fetša go bofa kontraka sing o e leng a nyetšwe ka lapeng leo a be a tlogela mmušo a yo šomela yona company yona e go bontšha gore go be go ena le bohwirihwiri ba bo diragetseng. O mongwe le yena o ba šoma ka mo e le gore o tšweleleditše gore kontraka e diriwe le yena a re go fetša a resigna ba ka gore a tšere tšhelete a rekile ditraka gore a tšwele pele ka company ya gago tše ka moka di bontšha gore go sa bontšhe bonnete re tla humana taba e gomme o tla llela ke ditšhipi. Kabo ya ditirelo e amega ka ditaba tša bosenyi a ga go bjalo? Go jalo ge kabelo ra go direge dilo tše di diragalang ditirelo be di tla tšwelela pele tša direga. Batho ba swanetse go kwešiša gore ge ba ntse ba tšwela pele go supporta batho ba e leng gore ba utswa tšhelete ya mmušo ba e tshenyetša bona ka badudi ka baka la gore ge motho wa ba swanetse gore a lefe metsi a se dire jalo a tšea tšhelete a yo e nwa ko ba nwang ditšhelete gona lena le tlo hloka metsi jwale ka batho badudi ba moo. Jwale go bohlokwa gore re šomišaneng jwale ka setšhaba gore re dire se se tshwanetse gore se dire gore re kgone gore batho ba humane ditirelo tša bona. Ke ka lebaka leo ge re tšea tšhelete re e bušetša gona mong go tshwana le yona re e bušetša ko go Ekurhuleni gore e kgone go tliša ditirelo. A bothata bjo bo atile ga kakang go mafapha a mmušo le gona lena ba SIU le dira eng go lwa le leuba le? O tloga bo atile kudu maloba e re be re le parlamente re file parlamente gore re lebeletše tšhelete e lekanang 75.1 billion
ye e leng gore re swantse re e bushe re e tšee mo bathong re itliše mo e bontšha gore batho ba tloga ba dira dilo tše ba nagana gore ga gona motho a ka tla lebelela fela rena jwale ka SIU re ilo lebelela dilo tše ka moka ra di-investigator ba e leng gore ba humana ba sa dira ka mokgwa tsela ya nnete re ilo tšea tšhelete tša bona ra di bušetša mmušong and seo re a se dira le lekgono e ke ba ya le wena jwalo go bile le judgment ye nngwe yela ya door to door campaign ya ko Eastern Cape mo e leng gore judgment e rile OR Tambo municipality is ka patela batho bao ka baka la gore ga ba dira mošomo ba swantse ba o dire re tla di šala morago ka moka ga tsona ra dira gore batho ba e leng gore ba humana ba le molato ba be le di-consequences tše e leng gore di a ba latela ge re ruma a le šoma bjang le ba special tribunal court e lego kgoro ye kgethilego go lweša mathata a re tloga re šoma le bona gabotse o tla gopola gore ke rena ba ileng ra re ge re bona gore mošomo wa rena o boima ra kgopela bopresidente gore a šomiše act ya rena go bula special tribunal gomme o ile a e bula ka 2019 ka moka ga batho ba setšhaba ba bona gore di-case tše di išitšwe mo di direga ka pele ka gore ge di ya ko kgorong tše dingwe tša go tshwana le high court di tšea nako ka lebaka la gore di-computer le tše dingwe tše di leng mo e fela ga jalo re ka ema mo ra ipeta sefuba ra re go ba gona ga special tribunal gore thuša kudu ka baka la gore di-case di fetšwa ka pela gomme re tshepa gore re tla iša tše dintšhi kudu ga jale ka gore ba kgonne go signa proclamation ya di-judge tše dintshwa tša special tribunal ba ga Kganyago re leboga nako ya lena le tshedimošo tswelang pele ka mošomo o mo botse go lebogile rena